Kedam tang jahong ni pai ke thomarni West Karbi Anglong bai thanang solong lakha phokke bra sirkep Bahampur AMLE G2 Goswami wangsi West Karbi Anglong pen Nogaon district along lia hoya Aphuthak thangna rapur ki mo chini ni pen jongpondo Inut MLA bang pusri methang along le philang along lia hoi chichini ni set pulute methang along rikosom si charai kom thekpo methang along le philang aduya hoi chini ni pin pen bang kapre kalong le tan nilong le pucharai thavaret pulute hin hinang bong ki pachar wo phan chop si thekpon nong le lason tho MLA G2 Goswami Sitami West Karbi Anglong lapen Nogaon district along le hoi chichini ni si long le hoi ki jong thapare da bang ki hin hinang bong ki pachar wo jia BDC MLA G2 Goswami bang ki nang claim rong lo kusi APHLC Rotcharia song atum pen Ahoi people parai harai alam se lang ini dulu hapu parayan ke West Karbi Anglong lo lapen pu parayan bangke Nogaon district lo posi G2 Goswami 59 nong Borhampur MLA bang ini ditekan lasu Kaningje potke nili tung Aphlc song pen bangke alang lipan Kapinrem lo lagi lapen alang li Kaningje putha pot Karbi Anglong autonomous council along kacari bom CM tuliram rong hapen kedang lo IM keduan lapen MEC keduan MLA keduan lapen MP tu lapi siap pekan bilang ya MLA G2 Goswami la puson alam Kaningje tikang lake monsam ki padoji aphan khali district hini Ahoi along ki duara aphan ki pachar hoji bidia bangsi claim tikang lo la sojok APHLC songja poren singrong para hin pen ning kang samsi ka chipaklang ko Karbi Anglong Aphuthak thang chini ni pin pen ke soipon thavare Aphuthak Karbi Anglong MP MLA MEC tum lam the ka chipaklang dun de Aphuthak Kapinrem pontu ni pai ke thom jak thom pon ni pai ke thom mat July 3 year ni ke bang alam Kaningje tikang get pen poisa me pinian ke July 6 anglo ate jak thom pon ni pai trok anlo theta Karbi Anglong autonomous council tempen labang so G2 Goswami Kaningje alam thebang ke thang nat alam ta lam larabang ave lapen lamboy ave de lasi la Karbi Anglong autonomous council tum hanta la so lamboy ave dar puthak kon bangke nil tum APHLC song pen bangke Kapinrem lo alang tum tra Karbi Anglong district council mate Mikir Hills labang so district council ke long bangke chini edat ma pusi da Karbi Anglong mate ke isi kacari CM bengedang lok IM ke doan MLA ke doan mata miliar nang kok mate hindi ponang kok alang ni tunyong si Karbi Anglong mate Mikir Hills district ke long aningkan la pen atarik arni chini bosante hala G2 Goswami kan ni ke kanga ko bangke lamlar tegi polo ta alang ni tum chini edat apota hai lasi Karbi Anglong district council mate Mikir Hills district council ke long News report KTV News